utasikia walimu, Petit, niko nakupatia maisha. Niko nakupatia maisha ili kesho na wewe uwe mtu mwenye watu. Prof huyo. Mwisho wa mwezi unasikia sema wewe yalipa. Unajiuliza sana wewe uko unasaidia mwingine. Kati ya mie na wewe profesori, wewe mwalimu, nani mwekuwa saidia mwingine? Mie ndio niko nakusaidia. Sawa, mimi ndio nakulipa. Sasa hiyo domo sasa mnakuwa nayo kwa masomo. Petit, niko nakusaidia. Maisha yako yake unasaidia maisha gani wakati niko nakulipa? Sisi tulisomea kwa privé. Mimi niko nakulipa. Sasa uko niambie uko unasaidia maisha gani? Mimi nakusaidia una vivre sawa yangu. Lakini sasa unaanza sasa tena domo. Wewe profesori nyinyi